All right, Abusia, Enchem, Yachiao, Yamwa Kwaba, Sonko Kwanso, GH Live Studios, Ghana's numero uno, in Sampanina, and Yedi Asia, Poke Crow, Kwanso, or Bibiza, Poke Crown, I say, Metro Mu, a bra SMU, Papa, Yedin some pair behind Sabra, Yakuta update, one player be our left back, any Asante Kotoko, actually training, I say, in fact, I'm training best 4-5 days in yes, 4-5 days. Yeah, the winter mu bro ye papa. I bet Amoah ne MRI. Koko try and also yeah, the babe someone ya boa Amoah hu. Edukuni minta womu gusua okotoko camp. BBNC yes. Omo trying so umbe suggestion now unveiling aba and also winter mu yeah, the babe someone na bibia to me atudra kama on one foreign player. Obeka I didn't cover no story. Oh, fikesi man I'm one sports quite so GH Live Studios. Maybe I show one foreign player. And also Kotoko for any agent. Yeah, Nisa. But almost sure dear be and son and what was so. Me the mucho so ever some more quick one. Na yatwaso akoyenim honomo. Me the Derek Saint Kizito. Yet some palinina some pocket crowd quans. Yan shall say. Na young koyenim. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe? Okay, enti subscribe my na yon fan ko eni je chrome ewa goodie kwan so na ehu se den so no echa edi gu e ho no mo na san e other stories ni na be bro na santi Kotoko boku no Fiorentino Perez oda no nana Apinkra yes nana wu Apinkra wono na kontomponi afare hene na wuti kontomponi afare hene na yemfoka tententin bia ne kokrom ho krono ewo kumase nkwanti awa na ese okumase mene kra boshi emrepa meyi mi ho adi a kire nana mene nana boshi o na me se me nso me kwatena ma banya ne so a na ese nana mene ne boshi a tase ye nyina be airport wo ufiri mpeso aso aboabo akremu a na uram sawaba na askorema mponie kontomponi afare ne no so eto aso no nti kumase pe honom ena nana ewu Apinkra edi ade kama or no team for na o team ne so a bibia koso na efiri so by last year oyeye oto party change chema Asante Kotoko bobokuo no anyone a chitafo bi ni won panyimfo bi last year but nei wasa ebiem wakeka ne ho biem the Fiorentino Perez of our time Ghana football mwanya kasa ena enye dede yo na frane ntoma na oye signings na chese twansu mu kura ebe hye more na de ntoma Kotoko no kama ekire ayedin na ebre no ho ase oye ni papa obo adwumaden wonim de oyo sikasam de onfa ni agrokra nam se oye chartered accountant bibia no ekoso emana onye ni paatoa into tumfo say to trust no say about the helms of affairs woni James Ekwesiapia wo mo bo adwumaden to aso bibia betime awie nkonimdie so na yenkoyen story ne so enne yenka ne say enne time me video no nana ene Asante Kotoko entire team no nyina ehyiai will cry friends kontomponi afare medinka trow say ben airport runabout and a ben aboabo akrem and I sound so ben sawaba ben asokore mampon yes and then the boss here pepe kontomponi afare chrono honom nana edi ade nana fra wo mo ko na so and on the entire players ni nyina na video me yadi mu temu nyina no ama ina tiefo no ma hu sade si airport enjoy video footage ni kakra ebra na awua Apinkra eto nsafra Asante Kotoko players no ne Porcupine tertiary and afi pass management bebre ko bi old players ko bi no edi twagu ye onoma na enya keto akrant enjoy player session ya juvenile side and a senior side omo tena ase no bi kakra o he players na nim dia ho no ye chemu mienu players na nim behu Coca-Cola obi be se Coca-Cola and I will Sprite, Fanta, no man, Fanta lemon. Na say how the minerals and a boys no ya kama and ya unim dia den gria dia this o coffee no akwa grr
na several players ni nyina with good minerals, with good food, mouth-watering food enya ketwa kra ewo nana akachi cry friends kontomponi afere akachi onoma nana enjoy boys ni ye kwampoku nom any other colleagues nom na tete to nom na players ne phone so amiemi ade nyagro bibia ekoso a players no so a view from the camera session eniema ekoso no na wo players na enjoy ni ade a yenko fans nso ekọ Porcupine tertiary wo mo so said o mu si chile fa no yenko ehonom de na nya minerals ene yeserve ma wo mo wo be hu say big bottles na ha utimu ze wenya mineral na krachi anom no yes eni gie no ana when your fans na session ene yenuano ma hwe mama zela fo bi enya agrokra ena twi sperele kama twen kokosa chiapia said ye kwadwetari ataka na nyagro na wo hwe guys said ye wasi nani a eniama ekona na ese bi kakra asisi form a kire no ayedin mi chemu ma me si players no aso on there na minerals konkwa ena strictly serve yes serve na fans nso ekoye no nso nyua ma no said ye mani agye no ehon so wo hwe on nso a wo hu say big bottles and also etwagu ya na ni gie no spelele ena omutwa ni nyina no nana awu akwasi awu ha Apinkra kontomponi afere hene Kotoko ye Ferentino Perez edemaye bobokuo no enene otonsa efre Porcupine tertiary wo mo na Kotoko boba wo shijama edema entire team no any players ni nyina any past management eno mko ya wo mo ekwaji o mani pokekra kwan so a na nya ketu akra hwebini aba no na nia de bruta anya ketu a na hwe boys nom any ade said o mo twen kokosa chiapia guy ne bon club na say ubisa sa club de eno a ani bia obia eba eno so Casbeck kama ho no nti Kotoko end of year party no pote atodwa kama eno so ye free mo todwa yensa enjoy play session obiem na yenhwe ne besa ba enjoy video no more but maminya stories when free ho na unhu sede wasante Kotoko no fan ntuma pa e de fra ho no mo yenya adwuma free ho Asante Kotoko pe left back ababa ye ho adwuma wa ha e de amount na left back a mo pe no obete se Ashikwe edin abam obete se Bechem United bobokuo no yes akwa ono nso ni din apie mu na amfamra wo fanko ni nyina no mpanyifo guso edi nkomo bare akwa daretwe ani Bechem so ebo omobobo ani ade ni ntina me se Asante Kotoko any one Guinean player our left back we up to the task edi nkomo ni agent any Kotoko edi nkomo kama madin kai se video no me the boy no eba beto ho enti kwa channel ho a obehu se one Guinean player set to join Asante Kotoko and also eda ho nom kama it's likely say say local scene ho no wo mo anya obi a eniema betimi akọ animu a obetimi Patrick Asiedu e de abo ani nkunimdie so de a ene wo mbekọ no sa Guinean guy no wo mo asori mu no abesi akan e de ama Asante Kotoko bobokuo no eno eni nchemu a ensa akan de ma yenachefo na news within the news and it's a Park Academy bobokuo no wo mo ewo natural left-footed talented player bi onim bobo papa enye hype enye nchemu enye dede yo akwada no talented your friend Isaac Fojo tiedi ni biem Isaac Fojo Kotoko ene na she training ase coach any coaches aka wo observe no ahwe Park Academy no Kotoko no mo nsan sudie bebre obekai kra honom ena player ai ne ono so gina wen so bon kama ofiri eba beka Kotoko ho a enkrumdi bo no ekoso kama enti nei Isaac for joining Kotoko actually 4 days me pacho training be sa akoso sanimode mo so Asante Kotoko ni a omo be sign na omo hesitate na no atwa bibia so na ababeka Patrick Asiedu ho wo in stature na very good and ne nine no benkum na cancer for into training grounds so there yenuano mai no mai reported live for GH Live Studios HMA Isaac Forjo from Park Academy
One Asante Kotoko Boboko no training gadem kwan so a enya ketua eno ni nchemu a yede ma yede tie for exclusively sa obesign sa on sign and na sa obeso coach sani and also coach sani de Brandon Krabia and ebekire na se eno afri mu ba ye be free mu ababia no yede be ma yede tie for na no afri mu aba kama minta ene duku messages amanfo ebisaye efa minta ena afa duku ho so no me pa cho no so abayanim hanom a ese ye adwuma edefa ho kama na bibia ekoso na ekrumdibie no eko yes de betimi aka ene se uhwemu a sesei minta no mpanyufo twen na yi ni kama se bibia betumi awie peye me de nka ka cho se GFA wo mo mpanyufo a etna floating issues so no de wo mo fra aduana etwayampia manom ne ade a entinei dienim ene se mpanyufo wo mo ehwa ni mu 2 days bi no mo de maaye se bibia wie pay a wo mbia allow na afi Kotoko enter TMS transfer player ye register wo ma system no so na ma timi register minta na bibia akoso eduku nso GFA crado se omba issue provisional ITC ama Kotoko na 2 players yi nyina no wo ma timi register ama Asante Kotoko wo mo nko ba bia said nkrofo ha mani ene wo mko ntintini etwa ntro edipe views no me patro there bi eduku ni minta with Kotoko intact ayano a the free move mama Isaac Fojo our left back on Kotoko training masa eduku ni minta ho update ama ena nei me komanim de tie nie abet Amoah a pride with games against Mediama Sporting Club update ametimi di amount and it's Asante Kotoko amana kotwa MRI kama MRI no bibia dead the din adom bedum ya Tuesday and a full report no beba yes full report no beba Tuesday yes and beba but see akora no timi etia so kakra enya bad said you hu no after the game na Olympic ekwa pass no it's all things being equal ceteris paribus we be able to me esisi so kama na MRI no be say there magnetic resonance imaging a non-invasive medical imaging test a wo mutwa e de hwe nipa na ko amu se e bia dompe bia tetema ana se we dompe ne agina so ye nkɔhɛ other organs na so player no ne nan enemu eto chema nti e bia muscles bi ana se bi kra na blood vessels no aye bibia ho a ni nyina no MRI eboa wo ema wo hu the full meaning no magnetic resonance imaging MRI ene abrante abet Amoah akwakotwa ne kama eno boa ema otimi editeme se ene prano sen ena akoyo akakase bi anase nka akase bi but yen santrafo e ben Kotoko ene abet mo adi nkomo ne Kotoko mpanyufo de mo kire ne se positivity e wo ho no ma en se da e bia na nko ehu sa yes pe se de ade achi ye crash no ene limping na ba form na otimi tia so kama no enya bad sa but yen twen enam se yem pre ho emma me announcement bia MRI ne de wanya akwa that is magnetic resonance imaging no into Tuesday and results full one ebeba bonten into to say obi etene channel so announce what in the studio born srem kan samwa na eyehrodon rather sem MRI result Tuesday and adumia ebetodwa na yetimi atoa so kama yes Tuesday night and ebetodwa until Wednesday that is 8 January and result no me patro be pie share so mame a Tuesday night and doctor na share bo se be pie ba Kotoko mpanyufo echema Wednesday January 8 and bibia betumi akoso enti amfanto anim se Kotoko and Mediama Sporting Club a boy no me patro training into dwa and omako and nana party end of year party no up to dwa kama wo mo adidi amankrim di bo no aba no na nyame di adoma Monday o man training Tuesday and also man training na Wednesday Asante Kotoko ebeshe training ase ahead of MTN FA Cup game edomanim neno etimi atofem brel no mo na Wednesday training session no mo
and mpanyinfoɔ ebe reveal the extent of abranteɛ Albert Amoah injury no say ebeba baby be short term and na say ebe long term nam say Wednesday and MRI no me patch full one result no ebeba bonte no any chimwa edema initiate exclusively our G8 Live Studios Ghana's numero uno I didn't send nyina no esum yene tiefuo nti sadie wonim no update no dewa erwo anim ha but ya bon part to part soldier ne ekoya animu na yabo ya twihire na aye nkonimdie saa pepepe ena esitie onoma yere sum yene tiefuo ewo mu nti aha no ayen sempa ahemfie ahembobo no sports kwan so ena yede ema woi hyane so na memfa nsom wo se yede segment bi aba ewo ye show yi so na etiawa yepese Asante Kotoko fans a more Ghana any Asante Kotoko fans a more diaspora abrochire nom any krobi a wo so bia no o ma yete wonka yes oba try a number via WhatsApp +1 716 787 1300 +1 716 787 1300 and also be email ye ewo kizito@gmail.com na eni wadi nkomo say ena Kotoko who said the levels no echo na wo enei we input ben an pesa won so kire wa adwen near the tudwa na edru mpanyifo anim ye no be interview one on one obeba ye screen so obeda fa na me so ma da fa na ye di Asante Kotoko and for that matter Ghana football hon komo na bibia wie nkonimdie so sa pepepe ena esitie enti once again yemfa tudwa say Asante Kotoko boboko no ene that is Tuesday womo ene nana kontomponi afare hene nana wu Apinkra and management members are aba be adwuma ma Kotoko pen ekokohia mu and of course womo e party here ema bibia koso didi nom kakra eno ati France are you from say Pokupan tertiary womo so be pie mu obia womo so ewe kama no me kan ati ase na ese die mu den hard one no omdidi ye di asanom ne ade a yes and a players no so ebo soft one on yes and also e to dwa ewo mu sapepe GH Live Studios Ghana's numero uno. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?